باب التوحيد. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بيناني أني ولنفلا شهر المحرم مينيا هجرية سانكالو فلوية بسونيا تاني ناني ناي ميلاد النصارى كجاتي بارفلا أني موغا أني دورو سانكالو ولون فلانا بيسونيا كونونتوناي أمبي دورة بغو مسجد الرجاق وامبو كونو درسوا بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابو كونو كتاب التوحيد بوندامي ناكو بغبغلين أني كانكارما جلين اللاجابا جلين نانا كلهم فيلناون اللاجلي كلاو أنونا يغنو ككباريالا درسو تمني أنجورا حديثا كونو حديثا رواه مسلم في صحيحه. مسلم يا ناتك كتاب سهل كنو أن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحديثا مننا كبوتشيدن كفرموس ودوما وفنايا منا كبوتشيدن ما كوتشيدن كو من آت الرافا نمغ منا نفلل كلاما فساله عن شيء فصدقه بما يقول يعني ننك فندولا يمين فياتي التقيا لم تقبل له صلاة 40 يوما وصلت من ايه تلبيناني درسوا تمنى أن يدفو حديثنا بي أمبولي يرومي وقوله فصدقه ليست في شيء مسلم. ni muallifu ko hadisayin kono ni nana lajeli kalama fuleli kala iya nyininka fasaddaqahu wote muslimu kono ako hadisayin be muslimu kono me fasaddaqahu wote muslimu kono bal alladhi fi muslim fasalahu an shay lam tuqbal lahu salatu 40 yawma. min be muslimu kono ni ye fuleli kilal ni ya nyinin ka fendola ika salli temina tilebinan ni ya nyinin ka fendola ika salli tilebinani ode be muslimu kono. وجيادتها في نقل المؤلف مجيرد من فلن مؤلف يمين تانيه إما لأن قتل التي نقل منها بهذا اللفظ فصدقه إما إن أنك عليات مسلم كان نصغ منا
happe bola ni njidili min fulani nya ni muallifu yata imma muslimu kan nusuga do ayata nusuga minna nin kuma bo kono fasaddaqahu iba sura yakuma inta kan nusuga do kono aw anna al muallifa ajahu ila muslimi ibo muallifu ya hadisain dambikata muslimu ma bi itibari aslihi min ya hadisai lesri min be muslimu kono faraja min muslim fasalahu min ya ayamina muslimu la aka kitabu kono fasalahu ayota muslimu kono wa gaja min ahmad fasaddaqahu ayata musnad ahmad kono fasaddaqahu ayota o kono imma beke nin fula dola kelende sino fasaddaqahu inte muslimu kono imam muallifu ya nusqa min ayata nusqa min hadisain ta nusqa min na fasaddahu bo kono ayalla fujinta ube ay hadisai lesrita muslimu kono fasalahu are wayota muslimu kono fasaddahu ayota ahmadu kono wa qawluhu وقوله ناكو لم تقبل له صلاة 40 ليلة وصلت من أي سبناني نفي القبول هنا نفي القبول هنا إما أبك سلم من عليكو جيا هل يلجم منه نفي الصحة أو لا يا لجيني أبايركو أو سلين تمسحوا وبجيني بجمانيرا نقول نفي القبول ني سلم من نيجينا إما يكون لفوات شرط أو لوجود ماني كسلم من نيجي abeke ko fula dola kelende imas ewa salli sarati doma soroye ube balili fendo be mimbe sallim bali atemina fa fi hatayn halatayn wa fa fi hatayn halayn abennin la halafula yakunu naful qabul nafya lishahati ni sallim minali gena nunin la halafula de minali ngeli beke munye mana ka salli sahalin dege ko salli masahayere kama law qulta abekum inni ko man salla bighayri wudu'i lam yuqbal lahu salatahu ni mu'min sallira ni salli jitila ika salli temina nafu mun flenni salli masaha yerede parce que salli sarati e salli jide ni ko ni mu'min nay sallira ni salli jitila ika salli mamina la nyini o yorola salli chinyana ya sahalente wa man salla fi makan maqsud lam yuqbal lahu salatahu inda man yara jalika ube ni ko ni mu'min ni sallira wali yoro minale eye wali yoro me tarake ka minala ka tonyo ni ko ni mu'min sallira wali yoro tarakilena wali kene tarakile ka minala ni sallira ka sallima saha o fana ba irade ni ka sallima mina o fana ba irade sallima saha min ni yede o be mugo munum bolo ko wali yoro tarakile ni sallira ka sallite saha anko be mojabu dola me kuma sahale ni wali yoro minala isallira sallin kakkene wali yoro minali junubu de bika wa in kana nafu alqabul la yata'allaq bi fawati sarati من سلم من عليك جينا
me amina baliya ingeni amadilo salli sarati do mankelila wala wujud mani amadilo fana kem munu be salli balika mina amadilo ulu fana la fala yaljam min nafil qabuli nafil shihati wala minali ngeni mina baliya geni wotayira ko salli masaha mina baliya geli wote ayira ko salli gena kaboy salli sahli gena kaboy wa inma yakunu al muradu bil qabuli al manfi imma nahwu al qabuli tam wala nu ko nim mo min niyen ninke ika sallite mina ima sarati toye fana ima kodo ko fana ko min be sallim balika mina men ko niyen ninke ika sallite mina o be penda mado de ka imma la nyini be ke ika sallima mina minali min dafaleno ika sallite mina minali min dafaleno imma be ke oye ay lam tuqbal ala wajhi tam alladhi yahsul bihi tamamu irda wa tamamu al-masuba wa tamamu al-masubati mana ogeni mbeke sisa ika sallima mina chogo dafalena mina chogo ni alaka jen dafalen be soronaye ube alaka sarar dafalen be soronaye mina lingeni beke mina baliya ngeni beke ode وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان إما أنك من البليين نك سلي رسهل مجد من البليين بك أي نين جنوب منك يوم القيامة دو جنوب نك بحر نيمين بينهم بيسه فتسقطها junubun bi giriya ika bahara nyuma ye abika bahara nyuma barajibbi wa yakunu wijruha muwajjiya li ajri tilka al hasanat eka junubun nake ka ika nyuma impese ka giriya kateme ka nyuma inka donc ika sallim barajis be banna fa idza lam yakunu lahu ajru sarati ka annaha khairu maqbulati bonni salli fana kera sarama surala barajima surala o kera komi ko umamina wa in kanat mujjiatun harina yasru salli ni wasade mubarri'atan li jimmati harina yasru salli kambari la kabwamade lakinni sawabu alladhi hasala biha qubila bi sayyi'ati fasaqatatuhu me ikanka barajimi suru salli na ani bara jugudo benay bolo bara jugu nyika sallim barajibbi wala ninka famu nin fana ka famu ciden ka hadiso la kosobe masala min flen ni nya ni ciden ko ka sallite minati le binani akorote ko sallima sahai ka sagaka la nyini yire ika sallima ika sallima baraji dafalen surala amma mina litimmini la salli make salli ewa mina amake salli timmini ya ibolo salli min dafaleno amake woye ube ika salli baraji ika kolunan filila tali min fuleni nya bika salli baraji ciya ibolo me kasoru ye salli min sallanta fo ika saga ka farda binna ka boyka ikam barila ka boama salli baraji de ciyana ube salli minani mina dafaliya minali dafali ode te me sallim farda koni binna ka boy kanna sahara nimbeke oye akafamu wa misluhu qawlu sallallahu alaihi wasallam o misaliya dobe ciden ka kuma lalaka tanuna kisibaka man sariba al-qamra lam tuqbalu lahu salatu 40 yawma ciden ko ni mo min yeddolomi ika sallite mina tilebinani ka sallite mina mais ni mo min yettile ewa dolomi ewa sikra bolara asallira farda binna ka bo akanna anta faye ko akasaga kasallika kene farda binna ka bo akanna mais la nyinire akasalli intemina minali dafalina ubi akadolomi min fuleni nya ba akasalli barajichina la nyini yode wa qawluhu 40 yawma ni ciden ko tile binani
تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نؤلله كيدن فلك ننجات حكم من فورته أنت سكا جاتين كنا سببه كفنيا كيدن كو يكسلت من التلبين نانيا كوني نinde أنت سكوفو لأن الشيء المخدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته parce que comme ni ewa kidenya a hakke fu ka jate do fuala hada mare ka chaya o jate min fora ete soko hikma do ani jate min fora kum min kama ete soko do fa kaunu salati khamsa salawati aw 50 la na'lamu lima jaa qusisat bijalika farda salli duru min fulenye ni akera farda salli duru e ube farda salli biduru ni jate min fulenni ne nyinye nin jate ak fora sababu min na ko farla sali durin bilalanka sababu min na ube farla sali biduri sababu ko niyaye farla sali biduru bilalanka alla nyine ninya kunye ninde ante sikanindo فهذا من الأمور التي يقصد بها تعبد لله parce que nunu nye kodo e la nyine yede kala botoni yedro hari ne emu kundo wa ta'abbudu lillah bima la turaf hada madinka alabato ni fenye femmi la turafu hikmatuhu ni etaka hikma do ube etaka la nyini do abulagu min ta'abbudi lahu bima turafu hikmatuhu ode selendo bato na jonyama kata alama katemeni femmi ni ya sababuni alla nyini do لأنه أبلغ في تجلل parce que ode selendo adama ni yere majidi alay ki yere dogoy alay mana ni alay fendo bila hada madenka e yere kolo ko koyinke hari nima mana do ode bi ka jonya ya ani ka yere majidi alama alay ode boyira ashayu asalendo anna li insana ija arafa li hikmata atma'anati nafsuhu aksara akuma sahalendo hada made ni femmin kundo obe dusukuma fantani dusukuma ewa sabati dima kosobe kateme ima femmin kundo lakin kaunu lil insan yanqadu lima la ya'rifu hikmatahu dalilu ala kamali inqiyari wa ta'abbudu lillahi azza wa jalla ne hada made ni yere kolo ka fendo ke alay bila minna ka sorima hikima do ima kala nyini do i obe ka yere kolo o ye delilaye ki ka yere kolo ani ka bato dafale timeli ko de iranna ki ka la bato timeli na dafale de iranna fa huwa min haythu ubudiyatun ablahu aw alaka jonya fana hada madenka alaka jonya fana ode selendo adama alaka jonya sabatida ika kateme fembeka wakimalu ode dafalendo fana amma jaka fa huwa min haythu tumaninatun ila al-hukm yakun ablagha men ni fiye femmen fana hikima do nabe ma fantiya di iddusukum fana ma o fana lanyini akanyi aselendo adama kosobe nin kono lianna an-nafsa parce que nin fule ida alimati bil hikmati fi shay nin femmin ka kundo ati ma'anati ilayhi bila shakk abe hakili be sabati ka ma fantiya kata uma kasuru shikasita dusukun kono wa ajdadati akhjalahu wa qabula aw oba jidi ka kulli kaminade anika mina ka kumbe yogonya kamina obo jida bolode fa hunaka ashiya mimma ayyanahu sarahu bi adadi aw kayfiyati la na'lamu ma li hikmatu fihi ko do be sariya yu kere ya ka jate do fuma jate do fuka ko do fana be sariya ye kechogo do fu uyanko kenin ko chogola ne ala ye jate sigala sariya ye jate sigala kummin kamantodo sariya ko an kan nin ko inken nin chogola kummin kama antodo o ko be walakin
سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين ما أنك سرب كموني أنك سرب كده كم على يمين فمؤمنون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا خذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنك كوكا كنين أنك سرك كنين على قوى منك مؤمن تشمي أني مؤمن مسلم ni ala ye kiri min kiri ube na ka ciden ye kiri min kiri aman ka anw ye an kan ka sugantiya do o koyin na ala ye koyin fo cogo min dɔrɔn an ka kɛ o cogo la an kanan ka sugantiya do la ciden ye koyin fo cogo min dɔrɔn a y'a ɲamirana ye cogo min an ka kɛ o cogo la an kanan ka hakilina do la فعلينا التسليم والانقياد والتفويض لأمر إلى الله تعالى من بأنك أنك نردي أنك كلهم كقودي كألا كقودي على يرما ألا كقو أنكودي على يرما ألا كوني من فو أو يدرو كانك من فو تغمي أنك فو تغلا أنك كلو كوكي ناكو أنك من كي تغمي أنك كو تغلا كوتو أنكوتو على يربولو anye min la nyene do amma le min la nyene do ala ka nyamar ka un ka ke doro an ka toto ala bolo wode be mu'minika wa yuqadu min al hadith amba min ka bonni hadisala taharimu itiyani li arrafi wa suwalihi aharamu yara hadama den kata fuleli kelaw fe aharamu yara iku nyinin ka fana ambo min hadisaina aharamu yara fuleli kila sugu nu ko fuleli kila de do ikana tafi o ya haramu ye fuleli kila nu ko ni ko fuleli kila de lo nabe fuleli ngeni ko chogo ye kana nyininka illa ma ususniya kal qism salisin wa rabin fo anyen nyinin kalimunun boala anyen nyinin kalimu do bo korona filina kanyin kalimu la utara tila yoromananina tila yoroma sabana ani tila yoroma nanina wudu shente ka ko e walla jeli kala nyininka na haramu yelendo minye sabana ni nanina shentola sabana ni nanina munye anko sabana yede ni fuleli kala nyininka puru iba fe ka sege yala be tinya fo uga be galonde fo ni ya nyininka ni walla nyinide o teddo fuleli kala nyininka li haramu yalinda ninye sabana inde nani na inye ka fuleli kila nyininka puru ka deseyira ka nyininka puru ka deseyira ka yira puru ate foido mo deseleno ate foido ate foi kalama ni ya nyininka ni ode puru ka deseyira mo wala o nyininka li fana mado fuleli kila nyininka ri haramu yali o fana shentala ni fula shentala lima fi itiyanihim wa suwalihim min al-mafajid munna katafuleli kila segere munna aharamu yara kafuleli kila nyininka munna aharamu yara parce que min bala ni taru segere ani nuyu nyininka min al-mafasid al-ajimati signali belebele ba min bala katakono na filela nyininka katakono na filina fe signali belebele ba min bala kakono na filina ewa kan lajeli kila fuleli kila nyininka signali belebele ba min bala wode ya to haramu yara boloy kana nyininka kana tafi allati turattabu ala tasjihim wa ikhra'in nas bihim utali ni etara fulali kala segere aka cinyali doye munye ibe uja farya ubu ja geleya uka fulelinka ibe mugo marasa nu yefana uyere tofa ni mugo do tara fulali kala fo ba fo hari hijabu tugu do borane bi hari bomo si tigu yere minu nyerebu uka finu tigu borane fe abi donc odo ya to kata fuleli kala fe haramu do de parce que tiali bele ba mimbala parce que ni etare be courage de duma ni tari segre ibe courage de duma ka bare na kele fulana mogo be marse nuye ni mogo yo eye mogo min dalembe ela aye etara fe aba fo hari karasa fe ni ko ye do ya fana suru dora beta ibe mogo marsa nuye وهم في القالب ياتون بأشياء كلها باطلة
ewa fuleli kela o fule kacaya ubena ni kon do de ko minu abe fu abengalo ubena ni kon do de kacaya ka kon be fu abengalo qawluhu na ko man ataka hina na ko ma famu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمنا أبي هريرة ملكة جكبوما كبون نبي ملكة ترونا كشبك قال قوم من آتى كاهنا نمغ منا نقلهم في النما فصدقه بما يقول أيمن فو إدار ولا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جينا محمد كاي كافرنا نو أويه من جينا محمد كاي كافرنا أويه كبا من جينا محمد كابن سمين بنا كي قرانا مشاو سال فوزاني كم من جينا محمد كفيم فلاد القرانا أني سنة سهله كافرنا نو parce que qur'ana ya yira mogo site ko dogolen do ni ala kelem pewute hadisi sahalun ya yira dan fen site ko dogolen do ni ala kelem pewute wala qawluhu naqu man ataka hina taqaddama mana al-kuhan naqu ni mogo min nana kolon firinama fuleli kala kahinu yere mana minya nya fo kateme وأنهم كانوا رجالا في أحياء الأرض أنكم مغودو دو وتنبي عربو كقبلو كنو تنزل عليهم سياتين شيطانون دبجيكوكا وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء شيطانون دتنبجيكوكا شيطانون يكباريا منون مسانفه وبين أودي فو فللكلاني جاهليا لا arabu kabila be iba soro fuleli kela kelembe awla ni ani setane dobe barake nyogon fe ni setane mbeta sanfela kibaruyata kuna ufaye ale fana be galon kementige kafaraka qawluhu fasaddaqahu ay nasabahu ila sidqi niya dambi kata cinya tigiyama wa qala innahu sadiqu iko ni cinya tigidero abe cinya fola dero wa tasdiqu al-khabari yani tasbitahu wa tahqiqahu fa qala haja haqqu wa sahihu wa sabitu kibariya cinya tigiya be ke chogodi ni kibariya min fora na iya ka kibariya isabati ka ke haqiqai iko nin kibariya nin kuma iko cinya de do iko ni sahalende do iko ni sabati lende do ninde togo ye koye fuleli kela ka kuma sabati fuleli kela na ye komi fo a e kon ni nye ciya de ayibo e kon ni sahalendo de ube e kon ni sabati lendo de ninde koro ye koya ciya tiya qawluhu bima yaqulu na ko bima yaqulu ma ammatu fi kulli ma yaqulu mana ayefi fo hatta ما يهتمل أنه صدق هرين أكاكما منا بسكا كيتشيني تشيني كما كلن كلن منو أبي بوسان في كنوما هر أكاكما منا بسكا كيتشيني هر ميود تشيني تغياري إكافر يرى فإنه لا يزود أن يصدقه لأن الأصل فيهم الكذب هر نا أكاكما من بسكا كيتشيني كنا تشيني أتشيني تغيار أو يردلا parce que mogo munun de do fa innahu la yazudu an yusaddiqahu atadaga ika cinya tigiya li anna li asla fihim al kadhib parce que lesri fulele kelawla kolon filinawda galonde do lesri galon tigalawde do donc har na be cinya kelen munun fo kanu sabati mayimbe o bodeta kakuma fota be kana shi sabati qawluhu faqad kafara bima unzila ala muhammad na koy kafirani fenye min jigina muhammaduka ay billadhi unjila
manai kafirani fenye min jigina والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل من جبنا محمد كوي قرآن ده أجبناني جبريل كسيرة ده جبريل قرآن جبنا كنا دي تيدم قال تعالى لكم سمين كرتالينو وإنه لتنزيل رب العالمين على قرآن دام فيهم تيجي على كجيجي فين ده قرآن نزل به أروح الأمين جبريل من يدنا فين يدنا ماي ندنا دون كدو ودي نقرأ نجينا جبريل من ندنا دون كدو ودي نقرأ نجينا وقال تعالى لكم قل نزله أروح القدس من ربك آية ورلا أروح القدس من ربك على قد جبريل من ني أشنا يلندو ودي نقرأ نجينا كبواتي ألفي وبهذا ننكا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أم بعد كما جرمنا كما منك جري كو حديث القدسية أنه من كلام الله تعالى معنا وأما لفظه فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمينو باكو كاتندو فويا سوسولي بولا دونك بونو نيونجي mais ale min ka giri ale fɛ a b'a fɛ ko de sabati a ko an b'a dɔn yan k'a fɔ hadisi qudushiya amana bɔra ala de fɛ mais a ka kuma ciden de kumana n'a ye hadisi qudushiya de mana bɔra ala fɛ mais a ka kuma ciden de kumana n'a ye lakinnahu hakkahu anillahi mais ciden ye kuma in sagi ka bɔ ala de bolo ala de kuma in fɔ ciden ya sagi ka bɔ ala bolo mais ciden de kuma in fɔ لأننا لو لم نقول بذلك فسك أو نما ننفو كفو حديث القدسي مانا دي بورا على في مي أكا كما يتشيدن كما ديرو نما ننفو لكان لحديث القدسي عرفه سند من القرآن حديث القدسي كسند بقرطة كتم القرآن يركا ولا منا حيث إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبريل parce que avec ce hadith le qudsi ala tidem bo ummina ala la direti mais qur'ana ubimina ni jibril kasrai wala hadith le qudsi sanadu be qurta wala katme qur'ana yereka parce que hadith le qudsi be ke tide nyamina ala yerela mubashara direti mais qur'ana jibril le jignana ولأنه لو كان من كلام الله لفظا أو ني حديث القدسي نا تنيا سرقو على ديك كمادو على كمانا ناي لوجب أن تثبت له أحكام القرآن أتنبي واجب أن كان كقرآن كثيرو سبتاي نا سبتي رقو حديث القدسي على كمادي أبي واجب يا قرآن كثيرو كسبتي حديث القدسي لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين parce que sariya ko munu ne kelenye sariya te wulu faraka bonuguna wa qad ulima anna ahkamul qur'an adonna ko qur'ana ka kiru lan tantabiq ala hadith al-qudusiyya lan tantabiq ala hadith al-qudusiyya aw adonna fana ka fo qur'ana ka kiru ku ulute bi hadith al-qudusiyya ka ودونه لو بيبولو فهو لا يتعبد بتلاوته حديث القدسي مغوت باتو كنا كلاني مانا نيه قران كلا ibe baraji soro cogo me harafe kele baraji ta bo hadith القدسي تو cogola مغوت كلا ko ibe bato kana aka kalanya ko me qur'ana wala yuqra fi salati hadith القدسي fule ate kala sallida wala yuwajidu lafduhu حديث القدسي كما فله مؤججته ولو كان من كلام الله لكان مؤججا نا يسر حديث القدسي لك كما يتمبك مؤججا مني دسفه ندام فنتسمنا قرآن يويه من حديث القدسي تويه من حديث القدسي تنيا لك كما يتمبك مؤججا أتمبك فني فمي ندام فنتسي على لأن كلام الله لا يماثله كلام البشر
parce que ala ka kuma ani hadamaden kuma te kelenye waida akotuguni bi intifaqi ahli ilm doni ke bawo be benaka fima alamu ko alebe min dode doni ke bawo be benaka annahu law jaa mushrikun yastajiru lisma kalam allah ni mushrike do nana amma ko anka garantan kana fin kala aka alaka kuma lame wa asmanahu al ahadith al qudusiyata bo anya allame ka hadith al qudusiyya kala aka lame fala yashihu an yuqala innahu sami'a kalam allah atese ka sahanyan ka fo ko ayalaka kuma me bon bunu sami rahimahullah mana afuleka aka dalilau de fo munun bayira ko hadisul qudusiyya mana de bora alafe na ka kuma ciden ka kuma de do na ya mafulaka bo ala boro to mama yin nunun fo ako fa dalla haja ala annahu laysa min kalamillah akon nunun ye dalilai ranna ka fo hadisul qudusiyya ta alaka kuma wa haja huwa sahihu ako de sahalendo wali ulama fi dhalika qawlan bo ako kad umedoni ke bawo kuma fula be doni ke bagawla min koyna haja ahaduhuma alifulika min fote min ye doni ke bawo ka kuma dode ka fo hadisul qudusiyya amana de bor alafe na lafujo ciden de kuma nanai wasani doni ke bawo ka kuma fulana annahu min qawli llahi lafja ko hadisul qudusiyya alaka kuma de do ma'ana wal lafja nimma fil shaykh sal fawjan benin defo ko hadisul qudusiyya ko amana ani allafuju be bora ala defe ako pasre ulubu kadallake munye munun ko hadisul qudusiyya lafuju mana ni lafuju be bora ala defe ulu fana bu kasin shiro fo buno semino bafo aba jabi fa in khala khailu akoni fo baga doko kaifa tusahihuna haja wan nabi sallallahu alaihi wasallam yansubu alqawla ila allah ni mo do ko ma fo baga do ko tugodi na ben ni saha ka fo hadisul qudusiyya mana de bora ala fe ma ka lafudu kuma ya ciden ka kuma de ka soro ni ciden be kuma abe kuma indam be kata ala de ma o yaqulu qala allah ta'ala ciden ba fo da ala ko masamin kortaleno ومنقول القول هو حاجة لحديث مسوق أو أبكما من فني فنكو على قوته أي حديثا من سمانية أو حديثا عند ربافو على قوته ولا منكو حديث القدسية أمانا اللفظ بورا على دفوكا دل لفله كو پسك نتشيدن بكما كو بافو دي قال الله تعالى donc ko ayi kuma inda mbikata ala de man na ko qala allah ta'ala abake ka hadisan min sama ako ala yo odefo nin mo do yen fo qulna amba fo haja kama qala allah ta'ala am musa wa fir'auna wa ibrahima akoni mo min yen fo men ambe nin jabi amba fo anhu nimbe ko min ni ala be kuma ka bo musa bolo ani fir'auna ani ibrahima qala musa qala fir'aun qala ibrahim qur'ana kono ni ala be kuma abafu musa kote firawna kote ibrahima kote ma annana na'lamu anna hada lafza laysa min kalamihim wala qawlihim kasoro amba ado ala be kuma min fo ko musa kote ibasoro musa ka kuma fotate musa ma kuma in fote wala ibasoro ala ko firawna kote firawna ka kuma te ibasoro ala fo e wa ibrahima kote kasoro ibrahima ka kuma te kuma ibrahima lafuji kuma lafuji ibrahima ka kumate lianna luqatahum laysat luqatan al-arabiyyah parce que nunun kallange te ka kanta arabu kanye parce que ni ala be ibrahima ka kuma info qur'ana kuna ba fo arabu kandela na be musa ka kuma fo ko musa ko ta ba fo arabu kandela na be firawna ka kuma fo ko firawna ko ta ba fo arabu kandela kasro musa ka kanta arabu kanye ibrahima ka kanta arabu kanye firawna ka kanta arabu kanye wa inma nuqula naqila anhum ala yakuma inta kabu bolode kafo wa yadullu li haja del lam bin nimirana anna al qasas fi al quran taqtalifu bit tul wal qisr wal alfaz
parce que qisa munun be qur'ana kono qisa nunun te kelenye janyala ou te kelenye surnyalila ou te kelenye kuma fo chogola mimma yadullu min badalila yiran ala anna Allah subhanahu yanquluha bil mana wa yafanya min badalila yiran ko ala baki kal kuma yin tawboloni amana de ala be kuma yin mana de tawbolo ka fo arabu kanna qur'ana kono wama jalika yansubuha ilayhim me kafaro kala be kuma ndambe katuma kasura lay kuma yin mana de tawbolo ka fo qur'ana kono kama qala ta'ala wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi comme ni ala ko qur'ana kono masamin kortalendo tuma mi ibrahima ko faama ni fa ka mogon innani bura'u mimma taburuna illa alladhi fatarani ne bari lembe kabo few mabe munum bato fo masamin nyenda wa qala ni musa ala ko kabo musa ma qala musa liqaumihi asta'inu billahi ala ko musa ko aka mogoma ayedde menyini alafe mesiga musa ya fara bukande late musa ya fa kakande lala ya mana ta ka fonya rabukanna ko musa kote wa qala an fir'auna ala ko kabo fir'auna ma qala lil malai hawlahu inna haja la shahiru alim fir'auna ko aka jama mo ko talema munumba akerefe ako musa fulede ko dabali kala de lo mimbe dabali do me yala fir'auna ya fara bukanna nin tawde la ala ya mana de tabolo ka fara bukanna wala donc nin famuraya budo semunu bolo rahimahullah ayle min kenaya hadithul qudsi amana de bora ala fe me Allah fujo ci den ka kuma de alay wode kenaya me anya fo chugo me be doni ke baga woro bolo ko hadithul qudsi ko amana ne Allah fudu bora Allah de fe ko parce que ci dem ba fo qala Allah ta'ala me ayo jabi ka ba no simarahullah subhanahu min fulan ne ayo jabi o yoro min fulan ayo jabi donc ci den ni awa ata ala bolo ka fo nyede me amana de bora Allah fe alaye kuma min sa wa qawluhu bima unzila ala muhammad jakara ahlus sunnati ناكم من جينا محمد سنة مغو يافو أن كل كلمة وضيف فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دلة على ولي الله سبحانه وتعالى بجاته نسمنكو أهل السنة سنة مغو يافو كما بقرآن كنو نكما القرآن يا دمبي كتا علما كدمبي كافوني جبلي دي ube ajigina kabo alafe o yeddelu lay ka yiranna ko ala be sanfe na jati sunna mo wodi ato bun khaym akud dalilan min be ko ala be jati be sanfe la rishika akwa kacha dalila bakele bun khaym dalilan min be ko ala be dalilan min be ko ala be sanfe da be la rishika akacha dalila bakele donc biru sunu fuleka do kunfo sunna mo ko qur'ana aya be na fo abafo nin chogola nin jigina kabo alafe ube ala de nin jigina ube nin jigina kabo alafe o aya be qur'ana kono sunna mo bolo yeddelile ko ala be sanfe wala ka jati o be sanfe de me aka doni ana ka korosili ana ka kunyana bo o de be fambe me ala yire jati be sanfe de mais ali ashaira ulu de ba fa astawla rahmanu ala al-arshi istawa ulu ba fa astawla ko alaka marali be la reshika ne o kera alaka marali te du koloka alaka marali te hada madonka alaka marali te damfembe ka o ye tahrifu ka yele malike ka alaka kuma yelema tahrifu de oye ahli sunna wal jamaa bulala be la reshika na ka jatiye ewa del qur'ana yo yira sunna yo yira ijma'u yo yira hakli yo yira al fitratu salima hada maden dan ci ko nyuma yo yira del la duru ka fare bun khaymu be del la munu fa qur'ana aya be anya del la ka fo sura wolon fula kuno arrahmanu ala al arshi istawa
ko ala korotara larisika o be aya wolonfula kono nin cogo la nin qur'ana kono ani aya bena sabbismi rabbikal a'la nin bebe ala ka sanfela yira nin jigina kabo ala fe nin be yele kata alama nin bebe ala ka sanfela yira donc qur'ana ya yira ko ala be sanfede ciiden ka sunna sabatilen ya yira ko ala be sanfe ciyen ni kutuba kala dondola arafa kutuba hidul laba tumama ye kutuba kala ako ala hal ballagtu ako sheyba ma ko yala nya she ciiden yalla sawma ba ko oho ciiden ya bolon ko ni korota ko allahumma ashhad ako ala sheren kam manton ko nye ciiden yalla sey ciiden ka kewale ya yiran na ko ala be sanfe ciiden ka kuma ka ya yira ala be sanfe tumama do ko ciiden ma ko yettilale min kay matile akum masammin be sanfe o dara nela aw munun be duguma aw madanela aka kuma yaira kwala be sanfe kiden ka kewale ka sabati a jomuso do mawiya ka jomuso akwa ba fe ka kan horoya kiden ko sani ka kan horoya bila kana ya folo jomuso nana kiden ko ewa jomuso ma ko aina allah akwala be min jom muso ko Allahu fi samai akwala be sanfe akon mani ana akon ne jonye ako anta rasulullah ciiden ko ittiqaha fa innaha mu'minatu akon mawiya man nin kan horoya ni nye mu'minide amin ma do kwala be sanfe mu'mini dabalenya akon nin kan foro ni nye mu'minide o ya hadisai al ijma'u shayban tabinan ubibbe nemba ka ko ala jati be laresi sanfe harafu kalima bonnin jamakulu sababu lo min bayira ko ala te laresi sanfate nin jamakulu sababu be nemba ka ko ala ka jati be laresi sanfe de oye ijma'u ye al aqlu hakli nyuma ni mogo nu ko karasa ala ye karasa korta si sade abe sanfe de ani karasa binnabe duguma hakli mana juman kan korta de kanyi alfitra hada maden dan cogo minya abul mu'ala al-zuini karamugo do ali ashaira do abale boloko alate sanfe ode baka haklinala ode ya ka aqidai dondo la be kalande kala ka kalande do fona famulendo aqidala ako ewa munu ewa mugo koko ala be la resi sanfe de kasoro ala tumbe kasoro la resi te mais sisa uko ko Allah be la resi sanfe ako karamugo ako Allah ka la resi sanfe ko Allah fira ka bo mai kata ko werela ako ne be enyinin kawo yala ni ebe duawu kala jumanye duawu ke na ma tege porta kata sanfe karamugo ya bolo fula da ko hayyaratan hamudani alanden to de hamudani ako hayyaratani hamudani ako hamudani yembila korona filila ama jabu yoro soro ni yoro lade sunna karamo do abe do ka kuma lere ko Allah bana ka tubi ama jabu soro ni yoro la do kala sima do ke fo ibi tege fula jade ibu korota kata sanfede ku kata sanfede bal doni ke bagon ko hari dabon hari baga na makobe alala ko do la ba kun korota sanfede hari bagaw hari firawuna ka agida kono firawuna ko hamana ma ako etasi jando dilanyere kata Musa tige alafi firawuna yere ma do ko ala be kate mislamahu kasisa sisa nga silamahu doka awa ala be la resi sanfede Sheikh Ibn Baji rahimahullah al-imam Ibn Baz akoni mugo ko ala be yoro be ye kafride ni qur'ana ayaw yiralela de law yiralela ka yiralela ala be la resi sanfa jati ni banoma ni ko ala be famba ko e kafiride ala be la resi ko parce que ya ayi qur'ana galon tiga ya ye ciden ka hadisa galon tiga ya ni e ko ala be yoro bede ye kafiride ye qur'ana galon tiga ya hadisa galon tiga ya ala be la resi sanfa de kaba ko e munye ali ashairahu ulo ba ko ku ulube maliki ka majhabi ka fiqhiya me anka aqida li ashariya aqida te malikila
ni ebe maliki kam majhabi de ka fiqhiya aqida fanala aqida te maliki la munna ite ke maliki kam majhabi ka aqida fanala nko maliki de yere de ala kallare si sanfela sabati ka to aka deresula dondola dona na ka jamala akwai imamuna maliki marhamanu ala al-arshi stawa wa kayfa al-istiwa wala kwale wa qurtaral la rishika ala qurtaral la rishika tugudi imamuna malik rahimahullah ko al-istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a ma araka illa mubtadi fa akhriju anni hadhihi al-mubtadi imamuna malik nyin kara ko ala kwale be la rishika ko be la rishika tugudi malik ya kumbir nyin kalin nya dago ka giriya ka fa washira aya kun korota ako ala ka korotali lare shekara bu karna o donen de do ala korotara lare sheka be lare shekari me ala be lare sheka cugo dan to do ala mo fanya ci de mo fanya anta ke cugo do lare sheka awa kallimana naye ko ala be lare sheka wajibi do ika awa kam mo yirin yin kan ni sugula arabe cugo de lare sheka o ye bidiya de awa konne me eniye mo shiye ni bidiya mo gote ako kalande mo maye ni bidiya mo bonka jamana kala new nya ce sama kabo misrila balu mo niya de ni yoro la an sinsira ni yoro la parce que chaman de be islamo kafo ce la sisa diplôme ni docteur ni few ni haklina de bula ko alate la resika ko le ashariya haka haklina jengene bidiya haklina aya be qur'ana kuno na ba fu ninyere lakata alama sanfe aya be qur'ana kuno na ba fu ninjigina kabo sanfe aya be qur'ana kuno na ba fu nin alade ninjigi o be yeddele la kayira anna ko la billahi resi sanfe de alaka hakimanda ma wakati rette mena ni alay wakati wore yiranna so lambe continue ni anka sarahu toy subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بي أرابا سوية هجرية بكلي أني كمناني أني بيناني أني ولم فلا شهر المحرم مينيا هجرية سانكالو فلوية بسونيا تاني ناني ناي ميلادي نصارو ka jate barfula ani muga ani duru sankalo wolon fulana bisu nye konontonnay ambe dawra bugu masjid ar-rajaq ambo kono darasu be shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab